Ang Emg Ncv ukon electromyography kag nerve conduction velocity ang mga diagnostic test na ginagamit sa pag-measure kung ano kadasig mag-travel ang electrical signal sa aton nga nerve. Nagabulig ini sa pag-diagnose ang nerve ukon muscle disorder, pareho sang carpal tunnel syndrome, pinched nerves, peripheral neuropathy kag muscular diseases. Ang NCV naga-involve sa small electrical pulses pagkadto sa nerve kag ang surface electrode ang naga-record sa response. Samtang ang EMG naman nagagamit sang gagmay nga needles nga gina-insert sa muscles para ma-record ang electrical activity. Sunod sa kay Dr. John Michael Kisumbing, Physical Medicine and Rehabilitation kag Neurologic and Sports Rehabilitation, Musculoskeletal and Regenerative Medicine, ginahimo ini sa mga pasyente nga nagabatsyag sa simptomas pareho sang numbness o kung wala ka namin nagakabatsyagan o kung pagbiring. Your doctor may order an EMG if you have signs and symptoms that may indicate a nerve or muscle disorder. So such symptoms may include those with tingling, numbness, muscle weakness, muscle pain or cramping, and certain types of limb pain. It is also very necessary to rule out in a plethora of conditions such as those with muscle disorders, such as muscular dystrophies or polymyositis, diseases affecting the connection between the nerve and the muscles. Ang machine nga ginagamit sa Emg Ncv ang makit-an sa Riverside Medical Center. Pinagi sa machine, mabalaan kung may diferensya ang nerves. Kag pinagi sa result, ma-diagnose ang doktor kung may diferensya o kung wala ang isa ka pasyente. Usually, you would seek a certified, a licensed doctor, particularly those specializing in the brain and spinal cord, like neurologists, or us, physical medicine and rehab specialists. So we try to do physical exam, history, and then to supplement our physical examination, we do an Emg Ncv to arrive with the accurate diagnosis. Kung ano, kaya usually, ang common sa mga ibang baladok na may mga biring-biring, doon ay belief, ginabaliwala. Yeah, so early detection and proper identification of the diagnosis will arrive to the proper treatment. Gani importante nga samtang wala pa maglala, makapacheck up sa doktor. Pinagi sini mabulong o kung ma-rehab kung mayara gid man sa problema. So, kung hindi siya ma-treat earlier, it can lead to serious problem. It really depends on the diagnosis. So there are certain diagnoses that if you could diagnose earlier, then you could really treat it much earlier so that let's say you can manage it properly and so that the expenses the patient will be much lower. Ang ginagbay nga mga sakit, biring, numbness, ang mas maayo mapakonsulta sang sa maghaom-haom kung ano ang diferensya para samtang temprano pa ma-diagnose na. Para sa inquiries, magtawag lang sa number sa inyong screen.